Akasvani Imphal Ketramayum Chitrabhanu na pau pazari ahanbada maru oiba pau. Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi awang nongpo Raisa Singda Santi Raksa gi fivam pagalakpadagi mapong kayadagi Armed Forces Special Powers Act lokthokre. Manipur su wall cancer day ngasi paksana pangthokre varata cervical cancer asina nupi oibising da khwaidigi naganba anishuba cancer makal ama oiri. NIA na hauki basagol sa nimita antarjati gi ngangphai lan na khuzuklai naronda lalonba khutpu ama thukaire. Assam Vidhan Sabha ki budget mifam hayengdagi horogani handaki budget mifam asida puna sitting taramari legani amashung Hyderabad da pangthokadoriba manga suba National Masters Athletic Championship da saruk yagadaba Manipur gi sanarosing ngasi Imphal thadokre. Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi Kendra da BJP na lenghak lakpadagi Assam da Santi Raksa gi lamda awan ba kaya purakpa ngamle Raisa asigi nahalising teret henba na kulay thadoktu na Bharat ki apun bagi saktab ngakna na ba amat oina wasak laukre Luna na awang nungpo Raisa Singh da Santi Raksa gi fivam pagalakpadagi mapam kaya dagi Armed Forces Special Powers Act loktokre Wafmasi Pradhan Mantri na ngasi Assam da lupa koti lising taramato henbegi chakwa thorangi project sing kharagina jatra hunkiba khara amagina sangabagi thorom da phungdokibani Pradhan Mantri na hai awang nongpo Bharat ki Raisa Singh da paikaliba chakwa thorangi project sing asina lamdam asibu kha Asia gi lebak sing ga apaba mari thambangam lagani project sing asi paikalapada tourism sector da miyoi kya thabuk pibangam lagani Sri Modi na hai Assam da BJP sarkar laktingai da medical college taru khaktamak leirami adubu hojikti medical college tara nithoi leire hauji awang nongpo Bharat ki oina cancer ana lahenge lamda khumang soksumber Raisa Assam na oiri Numinini ki khongchata ngarang Assam ki Guwahati da Pradhan Mantri na hek thungnabaga BJP ki core committee ki mipam amasu pangthokhi Universal Mothers Organization na sinduna ngasi Manipur Press Club ta hojik Manipur gi oreba phibam asida nupi sina logodaba thodang gi matangda nongma gi oiba Rezata ki workshop ama pangthokre thorum adu da saruk yaraduna senior advocate Khaidam Mani na hai maira paibi na lamdam asida thokpa thogdo wathok ya da achoba thodang lori mang na hai handang Manipur da thoklibe irang asi phurup amakakta da awaba piba nate lamdam asida leiba phurup pudimangna chething phanglibani masida nupi sina kari thodang logodagi haibagi matangda miyam punamangna khangminna changi All Manipur Meithei Pangang Clubs Organization gi konmathoi suba mopokuman thorom ngasi JN Manipur Dance Academy da pangthokre thorom adu da amako gi President Fairujam Nando Luwang amadi tongan tongan ba civil society organization singi mihu singna saruk yakhi Manipur da thoklibi irang asida khwaidik hena soklaba kendra ama oiriba sekmai kendra gi oina lal asigi chething langlaba miyoi shingi kheti poram pigatabani haina Communist Party of India Manipur State Council gi cherol amana hairi Dol asigi State Assistant Secretary na thokpa cherol amada hai me ehumdegi hoduna ngasi fawba chathariba Manipur gi irang asida sekmai kendra gi tongan tongan ba mafam sing lanbung oiri lan asida thawai thakiba yum May thadok pikiba amadi aso open kaya nangduna kendra asigi miyamna ngasi fawba awawa mayoknari makhogi damak sarkar na kheti peron matik chana pigadabani cherol aduna makhatan hai ngasi loitang kuno da phongkiba CPI sekmai local gi extended council gi mifam na khanaraba matungda warep kaya lokhi warep sing adugi manungda hairiba kheti peron asi nimit 15 gi manungda pigadabani haina sarkar da takshin ba haina yanakhi Manipur Film Journalists and Critics Association amadi Manipur State Film Development Society anina sinduna story amadi screenplay gi matangda lecture program amanga si Imphal gi Palace Compound leba MS FDS ki complex pangthokre thorum adu da akhang hisina documentary film amadi cinema gi matangda wangangki tabiri ba pawsi Akasvani Imphal dagini Varata cervical cancer asina nupi oibising da khwaidigi naganba anishiba cancer makal ama oiri wafuma singasi Imphal Wazila gi Langol Laimana de Labor Trevi Hospital and Research Institute da pangthokiba free cervical cancer screening camp kumari lenena hospital asigi managing director R.K. Bikramjit na phongdokibani mana makhatan hai miyam gi wakhal da cancer na narabadi miwebegi punsi asi kanba ngamloroi haina khanba asi aranba wakhalni Matam chana leina asi khangtokpa amadi layeng bana leina astegi kanba ngami aduga cervical cancer hari balaina makhal asi miyoi ahumgi manungda miyoi anidi kanba ngami haina maangna makhata na phongdokhi Dr. Bikramjit hai Cancer asi vaccine matam chana kaparo wadi thingba ngami vaccine si makhan ani thoi virus makhan mari adiga topa amna virus makhan mapanda garda sel leina pikliba angang yum pandrikanda namna
kapag indication si oy chahi mapan dagi na kuntarupok ki manung dana mana kap nei atopa na virus changrabasu cancer pura ta adrikan na ngan na detect taw numa pep screening asi ti yam na kana ba pambai oy kai chahi kun mathoi matung dagi ti chahi hum khudingi natragana human papilloma virus sem pep smear test da dum human virus yaw do brasil yengmya ni si pulaga ti chahi manga dang tang test taw yai sigi pandam sini sigi ki masida thamjari aduna awareness lakpa screening torokpa vaccine kapulakpa sigi matung ina koi ki cancer ki chang si handarakpa aduna second position da lai World Cancer Day thorong ka marilene na pangthoki ba kaya adu da miyoi kaya marom lem na cancer makal asigi screening pangthoki amarom da Senior Citizens Society khundrapam kendra nangasi Imphal iski pangai de labor ram school the World Cancer Day lisingani kunmari ki palan pangthoki palan adu da timki ba miyam na cancer lena dagi ngak thongna ba tongan ba phum tara da washak loduna madubu ngak na chana na ba yanaki washak adu social worker ketramem kalana loki tungda lem na lang bagi kem ama pangthok na miyoi cham yang khairom layengki All Manipur Recognized Private School Welfare Association Amadi Singhania Educational Service Limited ni na sinduna National Education Policy ki matang da mifam amanga si Imphal Hotel da pangtokre thorum adu da National Education Policy ki makha da yauriba matanga chunaba moong da ahongba purakpa malingi thakta wakal loksing leiba amadi honglak leba technology manung channa audio visual class athabagi matang da khanaki Transformation Power of Technology in Education Haibi Hiram the panel discussion amasu pangthoki tharum atuda Board of Secondary Education Manipur ki Secretary Dr. S. Mangijau National Education Policy ki matangda khang heraba ojasing amadi association ani asigi musingna saruk yakhi Library and Information Center Kakching Sinduna Rajatha da pangthopa tongan ba subjects ngi competition ngasi Kakching de labor Grace Curtis Academy da Lushin Kre numinini tataki ba class tengi Rajatha ki changdan ba asigi Lushin bigi nimita mathematics amadi English subject ki competition sing pangthoki Kanglei People Against Narcotics and Psychotropic Substances Kanglei Panazna Thobal Yaripok Lilong amadi Hayrok na chingba mapam sing de heroin number 4 amadi nisa oina sinaba tablet kaya marum fagatuna mai thaduna manghan kre loop asna thokpa cherol aman hai kanglei panas ki ani suba foundation day thorunga mari lenna loop asna punna sin nisa thingba loop thobal amadi singa ideal club ko khusan naduna mayai ka bachinjak maru phangna muthan na bagi pandam da nisha fagat bagi thabak asi chatharakpani Democratic Students Alliance of Manipur de samgi chaliba chehi English ngani kunmari degi kundaru fabugi oina nongno thaupuga da basing khankre lubas na thokpa cherol man hai taranri shuba general conference aman numini chupna pangthok lo matung da myo teratukna nongno thaupuga da basing khankre mayeng bam somorjit maintain president amasung nongthombam thoithoibana secretary general oiragani Kakching Pazileka digi Kunjop Krumpam na iba lyric mari ngasi Sri Kunjop Publication Kakching na sinduna Kakchingi Library and Information Center da pangtopotong amada pongkre National Investigation Agency NIN hoki basago sa nimita antarzati gi ngangkhoi la na khuzukulai naron da lalon ba khutpu ama tugai kre maduda myo ama fare NIN na thador pachero ama hai fare ba myo adu Mizoram gi mamitagini akang na pa umo fangbadi gi mhak aizol dagi fabani Awang nopok bahar ki mafang kara da ain kai na khuzukulai putok pusin tawbagi tawng chatari haiba jingnaba laiba digi operation adu chathaki bani far bamyo asina ate myo kharagalona na awang nopok lomdan da natana ngangphai lana khuzukulai sing lalo litik tawri NIA na ahan bo oina thizin da myo asi antarjati gi ngangphai wangwada laiba lalolu singa puna thabak tawminai makoi gi mathakta NIA na tongan ba eki makha da case lakhole makha ta na thizin bi thabak chathari hairi Assam Vidhan Sabha ki budget mifam hayeng degi horagani handaki budget mifam asida puna sitting teramari legani Rajagi Rajapal Gulab Chand Kataria na hayeng savadam haki wafam thangani aduga seltum mandri ajanta niyong na tha sige terani toida budget savada puthokani budget session asida anoba bill ani yauna puna bill mari savada puthokuna khanane nagani Kendra ki Gृह मंत्री अमित शाह हारी अनोबा मखलि टेक्नोलॉजी सिंग सिनबना जुडिशियरी सिस्टम दे हेना लाइथो लगनी न्यू दिल्ली द पांगथोकिबा कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल की मिफम लुशिनबिगी थरोमदा वांगांग बद श्री साहन हाई मियाम द सेल यामना चांगना अचुंबा वाइल फंगना बा टेक्नोलॉजी ना अचोबा थौदांग लौरी मांगना हाई समाज होंगनग्लिब अहोबा सिंग असिगी मतुंग इना जुडिशियरी दसु अहोंगबा नहन बतंगाई फदे
हंदक नौना सेमदोखिबा क्रिमिनल लॉ अहुम अदुना मपुंग फाना चेनरबा मतमदा भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम असि मालेमदा ख्वाइदगी नौबा ओइरगनी मनी लॉन्ड्रिंग केस के मरी लेना एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बु समन थाकिबदा लाखिदबगिदमक्ता रॉयल्स एवेन्यू कोर्ट वकटख्रे निंगसिंग बयाय दिल्ली लिकर प्रोहिबिशन मनी लॉन्ड्रिंग केस का मरी लेना हौकिबा था मरी असिदा एनफोर्समेंट डायरेक्टर मुख्यमंत्री बु मंगारक समन थाकिबनी अदुमोइनम श्री केजरीवाल हारिबा समन सिंग असि इलीगल ओइ हाइदुना लाखिदबनी मदुकी तुंगदा ईडी रॉयल्स एवेन्यू कोर्ट ngरang वकटखिबनी कोर्ट वकत अदु तारबा तुंगदा मखा ताब हेरिंग सिंग था सिगी तेरेता मतम लेपखी शहर अमदी खुंगंगी खेनबा लेहतनबा गांव चलो अभियान बीजेपी ना ngasi हिमाचल प्रदेश के पलमुरा विधानसभा केंद्र दा हुदोखरे अभियान असि मखादा केंद्र सरकार ना पाखलिबा याइफा थौरांगी खुदोंचाबा सिंग मिपुम खुदिमक्ता यहोनबा पांडम थमली अभियान असिदा दोलगी वर्कर लाकुंट्रा हेमना लेबासी की खुंगंग लाक्तरे अमसुंग शहर की बूथ सिंगदा चतुना नरेंद्र मोदी सरकार ना पाखलिबा थपक थरुम सिंग की कानाबा फंगंगनी हरि केमसी तोंगान तोंगांबा राज्य सिंग दसु होगदोखी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की कानाबा मियाम दे हेना फंगनबगी पांडमदा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स न्यू दिल्ली ने इंस्टीट्यूट असगी ब्लॉक अमदी सेंटर खुदिमक्ता आयुष्मान सुविधा केंद्र हांगदोगलगनी हरि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास ने आयुष्मान सुविधा केंद्र असी चही असी की मार्च तांग 38 फाउबदा हांगदोगनबा थौरांग तौरी जस्टिस रितु बरसी उत्तराखंड हाई कोर्ट की अहालबा नुपी चीफ जस्टिस ओइना ngasi wasak लौखरे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंहना महापु चीफ जस्टिस ओइना wasak लौखी जस्टिस रितु भारसी हाना पंजाब अमदी हरियाणा हाई कोर्ट ता सीनियर जज ओइना थौपुरंखी wasak लौबगी थरम अदुदा उत्तराखंड की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टूरिज्म मंत्री सतपाल महाराज सरुक याखी म्यांमार की पैरामिलिट्री बॉर्डर गार्ड पुलिस की लामी तरा मरिंगसी अयु बांग्लादेश चंगजपम लौखरे आकाशवाणी पाउमिन हाई लामी सिंह अदु म्यांमार सरकार की कांगबुगा सरकार की मथक्ता लान होबा कांगबुगा अकनबा मोंगदा नोमै कामनरिंगैदा लेबा अदुगी कोस्ट बाजार की मफम अमदा मखोगी खुलागा कोनना चेंसिलक्किबनी थासी की निपानदगी तरामथोय फाउबा हैदराबाद लेबा गाचीबॉल स्टेडियम द पांगथोकदोरिबा मंगा सुबा नेशनल मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप द सरुक यागदबा मणिपुर के सानारुसिंग असे हैदराबाद के दमकते इम्फाल थादोखरे खोंगचेद असिगे मरिलेना असिस्टेंट टीम मैनेजर कबीर हाई चैंपियनशिप असिदा मणिपुर के पुन्ना सानारोय हुंबुदरा मंगा सरुक यागनी अहान बेगी ओइना सानारोय कुंथात्रे ngasi इम्फाल थादोखिबनी अति सानारुसिंगसु अतुबा मतमदा चलगनी चैंपियनशिप असिदा पुन्ना इवेंट कुन मंगादा मणिपुर के सानारुसिंगना सरुक यागनी सानारोय हुंबुदरा मंगा असिगे मनदा नुपी सानारोय निफुदर अमदी नुपा सानारोय कुमापन यावरी तरामरी शुभ शहीद मनोरंजन सिंह मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट हयेंगदेगी टाइगल लेबर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई कॉम्प्लेक्स होरगनी टूर्नामेंट असि चामनी फुमदे सुबा सीआरपीएफ बटालियन ने सिनबनी हौजी अरोइबदा मरुइबा पाउ अमुक हना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइरी अवोंगनोपो राज्य सिंह शांति रक्षा की फिवम फगलकपदगी मफम कयादगी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लोकथोखरे मणिपुर वर्ल्ड कैंसर डे ngasi पाकसना पांगथोखरे भारत सर्विकल कैंसर असिना नुपी ओइबिसिंग द ख्वाइदगी नागनबा अनिशुबा कैंसर मखल अमा ओइरी एनआई ना होकिबा सगोल से निमित्त अंतर्जातीय ngangphai लाना खुजु खुलाई नारोंद ललोनबा खुपु अमा थुगाइरे असम विधानसभा की बजट मिफम हयेंगदगी होरगनी हंदकी बजट मिफम असिदा पुन्ना सिटिंग तरामरी लेगनी अमसुंग हैदराबाद पांगथोकदोरिबा मंगा सुबा नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप द सरुक यागदबा मणिपुर के सानारुसिंग ngasi इम्फाल थादोखरे पाउलोजरे